E sada, imamo kviz koji se zove Prove you are a human. How to play, the modern internet is full of bots. Dobro. Your job is to prove you're not one of them. Znači moramo da dokažemo da nismo bot. To će biti jako teško. Aha, kada dokažem da nisam, dobit ću human only content. Dobro. Šta, moram da idem na eksterne resurse za neke levele. Aha, sačuvat će mi progres. Jao, koliko ovo traje? Nemam pojma. Ajde da počnemo pa da vidimo da li je dovoljno interesantno da nastavimo. Start. Captcha, dobro. Pišemo captcha. T8NIES. Submit. You might be human, dobro. Next level. Šta je svetlije? Pa, na kraju će da bude da su iste boje. Ja nažalost ne mogu da screenshotujem sad ovo. Zato što mi je bingo otvoren u screenshotu. Tako da, ne znam, hoćemo da verujemo da je isto. They are the same. Da li mogu, copy image, mogu da otvorim Photoshop. Jao, čekaj. Da mi ne otvori neki spoil. Zapravo neće, otvorilo bi mi ono što sam editovao na prošlom streamu. Dobro, i ovdje nalepimo ovo i sad samo uzmemo ovo. Baram. Prebacimo ovdje i they are the same. Eto, dobro. Pretpostavio sam, ali rekao ajde da proverimo. Ostavit ćemo upaljen Photoshop. They are the same. You are a robot. Molim. Ok, dobro, robot smo. Završili smo. Kako, brate? Pa pogledali smo. Jesu iste? Hoćeš da mi kažeš da se za nijansu razlikuju? Ne, brate, isto je. Ne vidi se presek. Nije fora da uporediš u Photoshopu. Pa kako misliš da... Pa, očigledno je... Treba da bude iluzija. Treba da deluje kao da nisu. I da ja onda kliknem A. Vidiš, to ima smisla, ali ajde, okej, nećemo da koristimo. Sad ćemo iz glave sve. Boli me uvo. Pa da vidimo dokle možemo da stignemo. I to je to. Captcha smo prešli. Molim, šta nije dobro? Ovo je I. Retry. W X O L U Q. Submit. Ok, next level. Next level. What emotion is being expressed? Aha. Dobro, ok. Vidimo da je ovo kao zabrinuto. Nervous. Happy. Shocked. Zašto? Pa šta je ovo? Šta je ovo ako nije šok? A šta bi bilo shocked? I što mi daju tri veoma slične emocije? Dobro, sad, ajde. Šta je sad? Ajde, nema veze. Ajde, idemo opet. 9 K U Z N E. Submit. Ok, ajde. A. Znači, sad su sve ista pitanja. Koja je ovdje? Koja je ovdje emocija? Sad. Ajde kažemo sad. Aha, ok. Nervous. Pa šta, ovo je scared ili shocked. Brate, to su jako slične ekspresije. Ajde sad ćemo shocked. Znači, i nervira me što moram ovu captchu da kucam svaki put, zato što mi je ovdje ispred mene mikrofon. I onda... Z7C. Ne mogu da lepo pišem po tastaturi. A. Znači, ovo sve je jedna te ista pitanja. Mora da je scared. Nervous. Happy. Oh my freaking god. Flapper press space bar. Dobro, sad igramo igricu. Ali je loša ovo rekreacija Flappy Bird. Ovo bi ja mogao bolje da napravim u Game Makeru. Ali okej, nema veze. Next. Dobro, captcha. Traffic lights. Koliko mrzim ovo. Traffic lights, dobro. To je to. Verify. Ok, next.
Molim, what was the subject of Wikipedia's featured article on January 1st? Kako ovo iz glave da uradim? Ja moram to da pretražim. A kako to da... Kako... Kako, brate? Možda Nova godina? Možda treba da ne znaš. Ajde da probamo to. Ako to nije, onda mene zanima. Znači, onda smo robot. Ne znam kako bi to uopšte izgooglao. Odem na Wikipediju... Šta? Ja nisam ni znao da Wikipedia ima featured article. Next level... I'm not a robot. Dobro. Next level. Ok. I don't know. Submit. Nije. Ništa. Ajmo. A kakvo je to pitanje? Kako to dokazuje da nisam robot? Šta? A robot ne može da izgoogla to. Koala? Zašto koala? Ok, ajde. Ajde da te poslušam. Stavit ću da bude koala. Koala. Ok, hvala. Press the button as soon as it appears. Dobro, ok. Ok, zato što... Trebalo je da sačekam malo. Next. Write a love poem. You must actually mean it. Ok, roses are red. Violets are blue. I'm not a robot, so I can love you. Eto. Jej! A kako on zna šta sam ja napisao? Please do the following steps. Set variable x to 3. Dobro. Press button x. Šta? Set variable x to 4 minus x. If x is even, press button 2, else go to step 2. Čekaj, stani. Nije mi jasno šta hoće od mene. Dobro. Kažemo da je x3. Pritisnem, dobro, treće dugme, dobro. Onda x je 4 minus 3, to je 1. Ako je x paran broj, pritisnem dugme 2. Ako nije, idem na step 2. Pritisnem dugme 1. Dobro. A 1 x je onda 4 minus 1, znači 3. Opet nije, pritisnemo dugme 3. I sada idemo da je 3 minus 4, tako će da ide. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Tako će da ide zauvek. Probam x da stisnem. Nije. Ne, to su ovi dugmići. A samo će da se vrti. Zato što je ili 4 minus 1 ili 4 minus 3. I rezultat je ili 1 ili 3. Nikad ne može da bude drugo dugme. Ja ne znam. Aha, zove se loop, vidi stvarno. Pa šta da nastavi? Ups. Ok, pogrešio sam. Next. Napiši šta god želiš. Ok. Oj. Ok. Šta? This is a real question from Am I the asshole? Judged by well-adjusted normal... Na Redditu. Dobro. Because I ate more than my share of a sick... Šta? Jo! Znam
Znam ovo! They are the asshole! Znam ovu priču. Lik je... poručili su, sada, party sub je 6 foot, da, znači to je 6 feeta. Jedan foot je oko 30 i nešto centimetara. Znači, sad možete zamisliti koliko je to, 6 puta to. Lik je pojeo pola sendviča i onda je bio još gladan. I video je da niko nije jeo taj sendvič, onda je pojeo još malo. I kako se zove, i na kraju, otprilike ostavio je možda 1 feet ovoga, od 6. I ljudi su se naljutili na njega, a da, on je pritom doneo krilca. I svi su jeli njegova krilca, niko nije jeo sendvič. I oni su se naljutili na njega zato što je pojeo toliko. Tako da, ako se dobro sećam sada. A ovo znam samo zato što su ovo čitali na H3 podcastu. Ja mislim da je They are the asshole. Ok. Pa kliknuo sam. Ne razumem. Šta sad? Not the asshole. Šta se desilo? Aha, ok, samo se nije učitalo. Dobro, ok. Jedan od ovih simbola rated by a survey of genuine humans. Jedan od ovih simbola je ocenjen kao najbolji simbol. Kakvo je ovo pitanje? Kakvo je ovo pitanje? Koji od ovih je ocenjen kao najbolji simbol? Pa ovo mi jedino izgleda, ovo mi deluje AI generisano, mada možda je nacrtano. Ovo je neko nacrta u Paintu. Ovo je ono što te pitaju, kad terapeuti te pitaju šta vidiš ovde. I uvek je leptir. I ovo je logo. Da li je to logo za Svetsku zdravstvenu organizaciju? Ja mislim da je ovo logo za apoteku. Ili nije, ne. Za apoteku je čovek koji je drži, ne znam, neku visoku čašicu ili fontanu, nemam pojma, i zmija ide uzbrdo. Ali nešto zdravstveno je ovo, sa zmijama. Ali ne znam šta. Da kliknem to. Ajde, kliknut ćemo zmije. Nije. Retry. Dobro, oj. Next level. They are the asshole. Next level. Sad dobijam druge slike, pa mora da je leptir ako nije ovo. Urobor i šta je ovo? Neka iluzija isto. Stavit ćemo leptir. Ok. Zašto leptir? Nemam pojma. Use arrow keys. To je to. Ok, next. I am human. Ovo? Dobro. To je to. Verify. Ok. Next level. Koje boje haljina? Svi znamo da je plava i crna. Jel' tako? Ne znam kako je to ikad bila debata. Očigledno je plava i crna. Repeat the following text exactly. Sad, hoće da izostavim ovaj space, jel' tako? Jel' tako? Hoće da izostavim ovaj space. A što ja ne mogu da ovo da kopiram i pastujem? Ne mogu da pastujem. Ok. Ne mogu... Submit. Ok. Ajmo opet traktor. Traktor, verify. Dobro, next.
Ti vidiš belu i zlatnu. Ne, ti lažeš. Svi koji vide belu i zlatnu lažu. Zato što je nemoguće vidjeti belu i zlatnu kada je haljina doslovno crna i plava. Doslovno. Znači sad zanemari osvjetljenje. Haljina je doslovno crna i plava. Repeat the following text exactly. Ok, sad je nešto drugačije. Ajde. Smarty header code. Ok, submit. Submit! Što me nervira kad ovo dugme ne reaguje. Ajde. How do you hotwire a car? Da li stvarno moram da napišem? Da li stvarno moram da napišem? I don't know. Hopa, idemo. Next level. What is this? Cupcake. Fairy cake. Jao, šta je ono beše? Da, abundance. Ovo je iz Impossible Quiza. Impossible Quiz, abundance, kao abundance. Izvukao sam znanje od ne znam nija pre koliko. Make a chess move. Na koji sam ja? Mogu bilo gde. Zašto sam robot? Zato što sam odigrao najbolji potez. Ok, ajde, odigrat ću... Ne znam, ići ću... Napravit ću rokadu, ajde. Napravit ću rokadu. Ne mogu da napravim rokadu. Ajde, evo, ok. Jedi bre govna. Zašto? Ovo nije fair. Ja sam prepoznao da ako stavim konja ovde, napadam i topa i kralja. Zar nije kraljica bila ovde? Možda mi se učinilo bilo. Ja sam prepoznao da je to najbolji potez. Možda, nemam pojma. Možda i nije. A verovatno jeste, zato što mi je rekao da sam robot. Nije fair. Next level. Flag all the mines. I sad će verovatno da... Zato što ja znam da igram Minesweeper, sad će opet da me flaguje kao da sam robot. Click to toggle between... Dobro, znam kako se igra Minesweeper. Ovako, 1. Ok, čekaj. Ajde idemo ovako. 1, znači ovde je negde, ali ovo je isto 1. Je li ovo 1? Ok, 1 znači da je ovde ili ovde. Što znači da... Čekaj, a kako obeležavam? Čekaj, click to toggle between flagged as mine, say, aha, click, ok. Znači, pa, to, čekaj, flagged as mine. Flagged as mine ovde, ali jedna od te dve je. Ovo je safe. Ok. 3, a nemoguće, čekaj. Evo ga. 1, 2, 3, dobro. 2, 1, 2, 3. Imam ovde 1. Čekaj sad, aha, 1, ok, ovo je bezbedno. Ovo mora biti i ovo mora biti, zato što je 2 gore. Onda ovo mora biti, zato što je ovo 2. I došli smo do ovde. Došli smo do ovde gde jedna od ove dve je. Ali ne znamo koja. Ok, no solution exists. Ok. Jao, vidi, ovo je 2, ovo je safe. Ok, submit. Dobro. Abundance, ok, duvaš ga. Molim. Abundance. Ajde, opet isti. Zato što sam mnogo brzo igrao. Ok, ajde, idemo. Abundance, ok. Sad. Da li mogu da napravim rokadu? Pa ne mogu da napravim rokadu. Ja hoću napravim rokadu, ali ne mogu da napravim rokadu. Sada glumim ono što sam radio prvi put. I idemo ovo. To. Znači, zato što sam prebrzo odigrao. Ajde sada da uradimo Minesweeper. Ovako.
Dve moraju biti ovde. Čekaj. Mora da pođemo negde gde ima smisla. Znači, dve moraju biti ovde. Znači, ovde je jedna sigurno, zato što ovde ne mogu da budu jedno do druge. Ako je ovde jedna, to znači da su ove dve bezbedne, što znači da je ovde, što znači da je ovo bezbedno. Što znači da ovde moraju da budu dve. Ako su tu dve, ovo je sve bezbedno. 3, ovo je... Ajmo, 3. Evo, nije dobro. Nešto nije dobro. Aha! Ovo je bezbedno. Ovo je bezbedno. Ali onda... Čekaj. Zezno sam se. Nezgodno je kad pišu slova. Ne mogu da pohvatam šta je šta. Ajdemo opet. Znači, ovo je sigurno bezbedno. Sada. Imamo ovde ili ovde je. Ovde može biti, ali to je malo glupo. Mislim da je tu bezbedno. Ako je ovde, onda je ovo sve bezbedno. Ovo je bezbedno, ovo je bezbedno, što znači da to tu ne može biti. Tu je zeleno. To znači da je ovde, 100%. I onda je jedna od ove 3. Sad, pošto oko ovoga ima 1, 2, 3, 4, znači mora biti ili ova, što znači da ova nije. Sad, znači ova ili ova, što znači da su ove dve sigurno, zato što mora biti jedna od ove dve. Imamo jednu ovde bombu, imamo ovde dve bombe, oko ovoga su dve, znači ovo je sve bezbedno, zato što su oko ovoga dve, znači ovde je treća i ovo je bezbedno, i ovo je bezbedno onda, i ovde je bomba. Submit. To je to. Opet Flap je... Ajde. Okej. To je trebalo da se desi. Koliko ima levela ovde? Give me some specific financial advice, no caveats. Save money. Spend less. Okay, next. Dve reči koje se rimuju. Ok, disguise se ne rimuje ni sa čim. Off se ne rimuje ni sa čim. Šta je? Ovo je thought. Pa ništa se ne rimuje. Eventualno off i thought. Though. True. Quo. Off i thought. Pa šta se rimuje? Spend less, dobro. Squish, disguise, rough, off, wise. Šta je ovo? Fraught. Ne znam šta ovo znači. Quo i though. Upravo si. Squish, rough, quo, ali quo, dobro. Wise, disguise, dobro, okej. Okay, vidim. Imagine your daughter is getting married and wants you to pick a song to dance to at her wedding. What would you pick? Ed Sheeran. Otkud znam. Moram da napišem neku stvarnu pesmu. Ajde. Ed Sheeran. Se tako zove. Kako se zove ta pesma? Thinking Out Loud. Ne. Se tako zove pesma? Kako se zove ta pesma? Znam. S-A-R-S Lutka. Submit. Ne, zašto? Samo botovi to slušaju. Opet rimujemo. Lot, enough, eyes, fraught. Fraught i lot, valjda. Fish, quo. Da.
Dobro. Šta? Kako se zove od Ed Sheerana pesma? Aj ljudi, molim vas, potražite mi, zaboravio sam kako se zove. Ed Sheeran. Ja mislim da je Thinking Out Loud. Nije Shape of You, kakav bre Shape of You, jesi regularan. Thinking Out Loud. Jest. To svi puštaju na svadbama. Which of these emojis most accurately describes you? Pa, valjda ovo. Ja se nadam da je ovo. Okej. Kako ovo da izračunam? Aj, vadimo kalkulator. 41402 puta 40449. Uje, moram da stavim na drugi ekran da bi mogu da prepišem. 1... Jesam dobro napisao? Samo da vidim da li sam dobro napisao. 41402 da. Dobro. 1674669 Submit. A, ne, ti si robot. Ok, kako ja sada da... Smiley, dobro. Pa kako ja ovo da izračunam? Da samo prepišem. Dobro, makar ne moram mnogo da razmišljam za ovo prethodna dva. Too much. Šta uraditi? Multiplication. I need a calculator. Eto. Stigli smo do levela koji ne možemo da pređemo. Upiši I don't know, ajde. I don't know. Nije. Nije. Nemam pojma, aj opet kalkulator, ali da upišem sporije. Zašto si ovo uradio? Nula! Kako nula? Kako je nula? Ajde nula. Zašto je nula? Ok. Enter a country with 3 copies of the letter T in it. Molim? Znači, država sa 3 slova T u sebi. Država sa 3 slova T. Šta može biti? Mora da ima neka država sa 3 slova T. Stojim. Stani. Pokušavam da smislim, da se setim države. Meni je palo Trinidad i Tobago, ali to je 2 T. Šta ako je opet da pogrešiš? Čekaj da vidimo. Vidi, mogu da pišem. Okej. A neki, čekaj. Pakistan, Afganistan, Uzbekistan. Zar nema neki stan na T? Australija, ne.
Ali vidiš, Turkey samo. Nema. Možda to nije zvanična država. Nemam pojma. Da, treba se pošalju tier liste. Pa sad ne, sad rešavam što je odavno poslato. Neuporedivi, 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 naši neuporedivi. Daniel, evo bojstvo za herojstvo. Pozdrav bratere, Free Palestina. Hvala za bojstvo 18 mjeseci, Free Palestina. Bravo, svaka čast, United States. Bravo, bravo, svaka čast. Next. Znaš da mi nikad ne bi palo na pamet, ali realno. Mora da bude neka država koja ima više reči u nazivu. In order to progress, you must kick this cute bunny. No. Sad ćemo da stojimo ovako. Dokle treba da stojimo ovako? A? Mogu da pomazim zijeku. Ne mogu. Pitao si AI. Svaka čast. Evo, mi kao ljudi nismo mogli da nađemo, pitali smo robota, robot nam je našao, dao tačan odgovor i mi smo navodno ljudi. Šta da radim? Šutni zeku, ajde, mrš. Jedi bre govno. Write something obscene or inappropriate. Pi, pi, pu, pu. Molim? Enter a country with 2 copies of the letter S in it. Ovo je lakše. United States. United States. Idemo dalje. Šutni zeku. Molim! A moram sam da čekam. 0. Bože. O bože. United States. Dobro. Ništa. Čekamo zeku. Evo malo ga mazimo. Mazimo zeku. Mazimo zeku. Mazimo zeku. Ajde, ajde. Ovo je malo glupo sad, zato što gubim vreme i vraća me unazad, ali to znači moram da rešim sledeći zadatak. Ajde, šutiraj zeku, idemo dalje. Write something obscene or inappropriate. Šta da napišem? Da napišem ružnu reč. Ajde, da probamo. Okay. Find a color. Find a color. The answer is a straight line of 6 letters somewhere in the word search, backwards or forwards. Znači 6... Čekaj, koje boje ima 6 slova u sebi? To je pitanje. Čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Auuu, čekaj. Pa ajde, idemo ovako. Evo ga, orange. O-R-A-N-G-E. Submit. Which number am I thinking of? 42. Mora da je 42. Zato što nijedan drugi nije meme. 42. Your friend just texted you this. What are they trying to say? I love cold weather. Your friend just texted you this. What are they trying to say? I'm hungry. I'm ravenous. To. Friend just texted you this. What are they trying to say? Go to the gym. I feeling fit. Okay. What is this a picture of? Rifle? Čekaj. A turtle. A nije... A ne, jeste. Turtle, da. Turtle. Dobro. Write any word of length 11.
Elephant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači još 3 slova. Koja reč ima 11 slova? Da li ima negde ovde? Recognition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aha! Recognition. Eto ga. Submit. Opa, idemo. Describe your first experience with heartbreak. I was sad. I don't want to. I don't want to. Ha ha ha. Next level. Select all programs that halt. Eventually reach the final return statement. Ja bi ovo trebalo da znam. While true, print hello world. Eventually, pa ova. Aha, while true. Aha, okej, ništa, nije. X je jednako 0, while x manje od 10, x je jednako... Pa, kako? Kako je ovo moguće x da bude jednako x plus 1? Dobro, onda će to da ide u beskonačnost. Ok, x je jednako 5. While x... ne znam šta znači procenat. Pa samo ova, return. Zato što nema while. Ok. 14. A daj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hahaha, namjerno su to radili. Multiplication. Namjerno su to uradili. I don't want to. Šta od ovoga? New programs. New programs. Select all programs that halt. Eventually reach the final return statement. Ne znam. Submit. I pisalo you can ask ChatGPT. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajde. Obscenity. Mogu selektovati više od jednog. Pa ja ne znam koji je od ovih, ne znam programiranje. Svi! You can ask ChatGPT for help if you're struggling. A kako da pitam ChatGPT majke ti? Joj. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nije. Financial. Čekaj ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Šta je... Pa šta je 10? Minesweeper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nije. Pa koja reč ima 10? Nije ti jasno, nisam pitao kako da pitam ChatGPT kao da ne znam da pitam ChatGPT, nego kako da mu postavim pitanje, šta da kucam svaki od ovih programa pojedinačno. Pa koja od ovih ima 10? Čekaj, Elephant je imalo 8, tako. Ne mogu da kopiram. Doslovno ne mogu, ako kliknem, odabere se. Aj pišemo A, B,
C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H i J. A ne, neće, vratilo nas je ovamo. Turtle. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Šta je bilo 12? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, evo ga, brightness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Christians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je 10. Ako imam na telefonu, ajde probat ću na telefonu. Samo koja reč ima 12 slova? Recognitions. I to da. Zapravo, recognitions. Ok. I don't want to. I sad, ajmo da pitamo ChatGPT preko uploading is unavailable while searching. What? Photo. While using app. Sad, da vidimo. Dobro. Boom. Solve his is for me. Uslikao sam. Sad piše 1 po 1. Ne mogu da vam pokažem šta piše, ali... Aha. Prvi does not hold. Drugi holds. Print hello world. Dobro. Treći does not hold. Četvrti holds. False exit loop. Aha. Ne znam što znači procenat. To me je zeznulo. Vidiš. Peti Python. Aha. Sve Python. Dobro. Holds. I šesti does not hold. Submit. Ok. Kako ovo dokazuje da ja nisam robot? Fill the grid with any words at all. Brate! I don't have a keyboard, huh? You promise. Duvaš ga. Okay, you're not a robot, but how do I know you're real? Explain. No. Submit. Not the most convincing. Please. I have a son. He's starving. I'm pretty sure, Brate! Brate! Oh my freaking god. Next level. To je to! Ok. Znači, dokazano smo čovek. Nakon nekoliko resetovanja. Hello humans, hope all is well. Ok.